tugiye kubandanya twiga ikigwa cyitwa time with a deliver. Tunaendelea kusoma somo linasema umwanya no akubohoye. Time umwanya with a deliver no kubohora. Burya Ivo ubwenge umwana agira, akili ambazo mtoto anakuwa nazo, buvana n'umwanya marana na mama wiwe, inatokana na muda ambayo wanabakia pamoja na mama yake. Kuko mu Cyongereza iyo umuvyeyi avyaye, maana katika Kiingereza nyakati mzazi anapozaa baravuga ngo la mère a délivré l'enfant. Wanasema mama amefungua mtoto. The mother delivered the child. Ati mama yarekuye umwana. Byumve neza. Sikia vizuri. Alors, sasa iyo umwana avutse bavuze ngo abaye délivré par sa mère. Nyakati mtoto anazaliwa wanasema ati anafunguliwa mama yake. Kiganga kinatubwira. Alafu kiganga kinatuambia umwana yonka imisi mike. Eti mtoto anayenyonya siku ndogo ntagira ubwenge nk'umwana yonsa imyaka 2. Hawi na akili kama vile mtoto ambaye alinyonya miaka 2. Cyo ni kiganga. Huo ni uganga huko. Kumbu umwana mara na connection wa mudelivre. Kumbe muda mtoto anabaki na yule ambaye aliyemfungua. Niwo mwanya agenda n'ubwenge. Ndiyo muda ambayo anatembeana na akili. Sindakucine kuvuge ngo just ubwenge kubera ko ntonse oya. Sikukati nguvu kwa kuambia kama we hauna akili jua ukunyonyaga kutosha. Niko ndavuga ivyo science vuga. Niko nasema vya kiganga tu. Ariko kandi urazi ko Imana ishoboye kubuguha ubunyene. Lakini najua pia kama Mungu anaweza kukupa akili kwa huyo muda. Kwa Salomoni yabukuye bwose kwibereje mama wiwe. Maana Salomo hakutoa wote katika liziwa la mama yake. We yarosi ndoto atavyuka ari umunyakili. Yeye aliota tu ndoto akaamka ni mwenye akili. Ariko tugomba twige kubijanye na time with the deliver. Lakini tunataka tusome kuvyerekeye umwanya n'ukubohora. Ngomba kukwigisha yuko ugomba kumarana umwanya n'ukubohora. Ninataka nikufundishe tu kama unapaswa kubaki na muda na yule ambaye anayekufungua, kugira ngo nuhaguhusha ivyo ukubohora yaza kuzanira, ili usikosi vile ambavyo anayekufungua amekuja na kuletea. Igienda gukozeko nyakati ninapokugusa eko unaanguka, nucuvuga ngo nabaye delivery. Usipimi kusema eti nimefunguliwa, ahubwo ucuvuga ngo nahuye n'ushoboye kundeliver, lakini useme nimekutana na yule ambaye anaweza kanifungua. Kuko narakukozeko, maana nimekugusa eko uragwa, ukaanguka, utashe muhira, uliporudi nyumbani kimoja kinabadilika, lakini si vyote. Icyahindutse, kilichobadilika cyari cyemeza, kilikuwa tu cha kukubalisha yuko uwo wahuye nawe, ya kuwa yule ambaye ulikutana naye afise capacity zo kugukura mu migozi wa ruhu, yuko na capacity ya kukutoa katika kamba ambazo ulikuwa nazo. Ndaza kugenda buhoro buhoro, nitaenda kwa pole pole, ndakwereka igituma, nikuoneshe sababu. Kuri cewe kwangu mimi sinobivuga gutyo, siwezi nikavisema kiretse kihivyo, kubera ko ndagukunda. Isingekuwa tu kwa sababu nakupenda, kuko kubikwigisha, maana kuvikufundisha ni nko kwikwegera kazi, ni kama kujikokotea kazi. Bisigura ngo inamaanisha cyari kuba inyungu, ingekuwa faida kwicecekera, kujinyamanzia, ariko kubera ko ndajwishinga, lakini kwa maana nashughulikia no kubona ubaye Imana yavuze kuzoba, ya kuona unafanyika kile ambacho Mungu alisema utafanyika. Ndemeye kuruha, ninakubali kuchoka, ariko ndakubone uri premier minister, lakini nikuone ariko ndakubone uri deputy, nikuone uko deputy, ndakubone uri entrepreneur, ndakubone uri prophet akomeye, uko nabii mkubwa. Umwanya nukubohora. Umusomyi wa Biblia adusomere mu gitabo, msomaji wa Biblia tusome katika kitabu cha mbere cha Yohana, cha Yohana, barua ya kwanza ya Yohana, igice cya 3 umurongo wa 8. Kwa witi yadene ngoga ku murongo wa 8 avuga ngo ukora ibyaha anayetenda dhambi ni wa mugwanizi, ni wa ule adui, kuhereye ubwa mbere na mbere, kwa maana kuanzia mwanzo na mwanzo uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Uyo adui alikuwa anatenda dhambi. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa hapo tunatafuta
icyatumye umwana w'Imana aseruka kiliyosababisha mwana wa Mungu akaonekana ni kugira ngo agende Saga Plage. ni ili aende Saga Plage. Icyatumye umwana w'Imana aseruka kiliyosababisha mwana wa Mungu akaonekana ni kugira ngo agende kuri 11 kujya brochette. ni ili aende kuanze kula brochette. Icyatumye umwana w'Imana aseruka kiliyosababisha mwana wa Mungu kuonekana ni kugira ngo atambe umuziki. ni ili akacheze muziki. Icyatumye umwana w'Imana aseruka kiliyosababisha mwana wa Mungu ni kugira ngo kuonekana bamutekere pilau. ni ili wampigie pilau. No. Oh yeah. Icyatumye umwana w'Imana aseruka kiliyosababisha mwana wa Mungu kuonekana ni iki nukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. ni ili abomoe kazi za adui. Icyatumye Yesu aseruka kilichosababisha akaonekana kwari kugira ngo ilikuwa ili asangangure. abomoe. Munisikie vizuri, mniumviriza neza. kwari kugira ngo ilikuwa ili asangangure abomoe nyumba zote, inzu zose azibomole ima moja. ntabwo zisambugwa kimwe. Nyumba ya kuku inzu y'inkoko wanaisukuma, barayisunika inabomoka. igacisambuka. Nibisaba umwanya gusambura inzu y'inkoko, ayombi muda kubomoa nyumba ya kuku. ama umwana w'Imana alafu mwana wa Mungu yaraserutse alionekana kugira ngo asangangure, ili abomoe, apomagure ili abomoe ibikorwa bya wa mugwanizi. kazi za yule adui. Ariyo inzu kuna nyumba zibomogwa zisunitswe, zinabomolewa kwa kuzisukuma tu. hariho n'inzu lakini kuna nyumba zibomogwa n'inyundo, zinabomolewa kwa nyundo. hariho n'inzu na kuna nyumba zibomogwa na caterpillar, zibomogwa n'ibimashini, zinabomolewa kwa mashini. kumbe rero kumbe sasa umwana w'Imana yaje gusangangura mwana wa Mungu alikuja kubomoa ibikorwa bya wa mugwanizi. kazi za yule adui, Nibisambugwa kumwe. asibomolewagi kima moja. Reka kurabira kuri mugenza acha kutizamia kwa mwenzako ngo bamusengeye eti walimwombea ubwo nyene amafaranga yinjiye muri saa konti, pesa ikaingia kwenye akaunti. siko we atinjiye, sio kwamba we hazikuingia, ariko inzira ntizisa. lakini njia hazifanani. Bamusengeye wamemwombea aciyagira mariage, anapita nafunga ndoa. kuba yagize mariage, kuona amefunga ndoa, Imana yariko irakubwira ko bishoboka. Mungu alikuwa anakuambia tu kama yawezekana, ariko nimuboshwe na bimwe, lakini hamufungwi na vimoja. ikiwe vyari vyoroshe, ya kwake yalikuwa marahisi, wewe bisaba gusangangura. wewe yanaomba kubomoa kwa nguvu. Time umwanya wiva deliver, nukubohora. time umwanya wiva deliver, nukubohora. time umwanya wiva deliver. nukubohora. Listen this, umviki mushobora kuba muri babiri. mnaweza kuwa mpo wawili. In the name of Jesus, mw'izina rya Yesu akira mafuta. pokea mafuta. Undi in the name of ungine Jesus, ti mw'izina rya Yesu akira mafuta. pokea mafuta. Uyu umwe uyu mmoja kumugoroba jioni agatangura gukoresha. anaanza tumikishwa. Kuba utarakoresha kuona haujatumikishwa si utazokoresha, sio kwamba ariko hautotumikishwa, nibisambugwa kumwe. lakini havibomolewi mamoja. Niwihangane, igihe cyawe uzokora nyakati cyane, zako utatumika zaidi. ariko rero lakini sasa ubwoba uoga buca butuma umuntu aheba, inasababisha mtu anaacha, akaba atakaje. anakuwa amepoteza. Igihe nagiye Gitega, nyakati nilipokwenda Shitse Gitega, Gitega, nilipofika sengeye abana b'Igitega, nilipoombea watoto wa Gitega, batangura gukora amadeliverance, wakaanza fanya madeliverance. babishu Wabiju, bakeve, tumaranye igihe tunamaliza nyakati batarirukana n'akadayimoni na kamwe, hawajafukuza hata kapepo kamoja. ariko umunsi bo baje gutangura kwiruka, lakini siku wao walipoanza baciye kuzifukuza bakora vyinshi, walipita na tumika vingi, kuko ibintu nibisambugwa kumwe. maana vitu havibomolewi kimamoja. Time wiva deliver, umwanya le nukubohora. temps avec celui qui va te ati délivrer. umwanya nurya asa kukubohora. Il faut accorder le temps à celui qui est en œuvre pour te délivrer. bikusaba uhe umwanya urya ari mu gikorwa kugira ngo akubohore. Listen this my son, umvichi muhungu wanje, ngo icyazanye umwana w'Imana eti kilicholeta mwana wa Mungu kwari gusangangura ilikuwa kubomoa ibikorwa vya wa mugwanizi. kazi za yule adui. Okay, wait, go. Rindira, Haguruka shaka kobwa keza ngoma simama binti mzuri nikutumikishe. Kwambaye neza. Umevaa vizuri eh? Urabona kano ka? Unaona kaka toto?
Gomba kugakubita jido. Nikitaka kukapiga jido Quickly. ningoga Nikangura. sikananguka. Iki gikorwa kiroroshe Hii gusanga ngo. kazi ni dhaifu kama, Ariko ndondere Salomo. lakini nimtafute Salomo Imbere yuko ndamutemba mbele gasa. ya kumwangusha. Bisaba ko mpangale miski. Inaniomba nipange Kuko mishipa. samaye. Ashoboye Kifuba kuntemba gasa. anaweza niangusha. Time. Bisigura ngo inamaanisha byabaye facile ilikuwa rahisi gutemba gasa ujya mwana muto. kuangusha ule mtoto mdogo, Gusangangura biki. kubomoa vile, Ariko nikyoroshe. lakini sio rahisi Gusangagura biri. kubomoa vikubwa. Narinje kukwigisha patience. Nilikuja kukufundisha tu Narinje uvumilivu. kukwigisha patience. Nilikuja kukufunza uvumilivu. Narinje kukwigisha patience. Nilikuja kukufundisha kusubiria. Acte des apôtres Actes des Apôtres, vyakozwe n'intumwa 10:38. 10.